Sounds now share live and so yes to me on YouTube. We can search for Adom TV live every free one mabenya be ahwe. Ene efiada anopa de bedwam eni dem. Bedwam ewa abonten. Bedwam wa abonten na ye wo apiate. Ye wo omai atoye mantemu. Semba kaya na no ya wada general bosumu afimpi mienu ni adwenu mienu. Ena bridge ye kese bo Ghana de hye enkanka enwan mu a ewo apiate. Se ka ya eso ade a etimi pai seto paye epaye emeko wiech nipa efiri mu nya de ketua wonso epira yeso no na asefem awrewo ena no pai bedwam abebo ademu ewo apiate ya ye ne amanfo ya etikure mu asa atorenchem kese etu omui eba bedi enkomo mrahye bedwane ye ogino ma de hye wo Prestia Honi Valley ya apiate eka wo ebi ewa ha na namayemfo ye omso kambia ewom enso atenase Abemu Mpensenpensemu ewa ha sanso na manfo eti apiate ewa ha dam apiate fo mo wachi o bibi adem minyaba anochiwa ba enso ayekrado ya wabo ede awurwura bia ya atrentem ne esiye aban eyi amanfo yi edom ba se ye pebe kakra amo aba betena no anochiwa ba ayekrado won mo enche me kono no so ne amanfo nkomodi akram so madi no so no yakwa kotie na yahwe komo anochiwa ba so ne ade hye wonum so no eso edi tina no pedie bedwem sa wo hwe e oba bia wo hwe free Ghana ne wiasa fa na bia ye wo apiate bia ya atrenchem kese ebo o my Ghana miri de akwesi ensia anochiwa ba adwa sewa ayekado ne manfo etwenko ba bia ban ewuo ekotrai Abusia mu akwa abade ache bia na de chise de na onim se bedwam so enie na ne bedwam no wo mu ati studio ewo ho afia mankwa ne mpedimfo ho do mo hwe akiri na empempenso yi ayadru no aha eye apiate beka apiate amenim se ade ba akopɛ ene ba otirim bia ya na kade ahodo bi egu hyen mu ya eto setopaye ema wo mo na ti sa akro no so ne de sabre empanimfo ayi wo mo nyina afiri ho no a wo si biaye foforo ama omo na bebi aye wei eye the temporal settlement na se ha no ye ba ade asototo fo mo me yanya ntie se ha kwa ye mining company bi na abaji ananka wasi adan aye relocation ama nkrofo bi abetena ha na aban no ahwe a wabobbo so animanim yade wo mo aba begum enti no dwumadie na ankasa no biaye wo mo topa ne to ye na ankasa no wo mo si adan ho abrepem ho so bebi o madu no ye de bebro but yankɔ ne de o manfo bi ntwetwe nkomo on se ye hwe se efiri bra sa explosion no esi ye no ya mpanimfo do mbegu ha se no asetena no emu etesei enti kame ho na jamia baidie na se enkomotwetwe na in fact ade achi anopa omanfo asori a wo mo eye omoda ne da asetena mu nyama se de obi asori obepre fie na wasiesie fie wo mo ohuru nkukom enkoda wo mo gina mea so gina mea nti ye ne bi eni nkomo na yenhwe se de wo mo asetena mu ensem esi etie minim se pra ye kuta ade achi anopa ya wo pra ye ni nkomo kakra every somebody for them begu ha say no emuye ebe fani sa yenhwe na wo ho no mo na sa atorenchem ni siye eba chan say pacho sa tam no na me mada intimida na mitintenti emu na me sorry ko hwa de kro me ko na kan na eshi na meja we na uswa na meja no de mu na me sisa hadia me kwa akofa no intimi eba no na me yese me dwane afa park no de me hu nse prekope ade na jibum e ma we na obo me hu ofimi nse bofom wo emfutre no mu a me chi pe ne sa be ye do hwi ba kwansa me hu akola no na me fa no nti ayese bad man bi na adwuma akaka na obepiem so na oje akola no na odini dimi ka ye dwane na bekodu so na obi hu se me nan so etwa by me hu ti ono no hu ye na okachem se we pra na omo se obi ambefo ka na omo fa mo ko hospital ansa na me ko ma me ko na mo se omo hye me ba no na ofri mi se. She has a story to tell. Na sa akwada ya wugina we sabre no na
obonebo peche na sa arehu se mi sikwa ma ne free ne nsem bo fom eyira wo mfuturo ni mu ma wo hwehwe no ansa na wo hu no no ne kwatwa ne da ne na so yi wotimu se enti o mokopamon acha ya ko hospital enti edi be se ansa na ewu ya fense ewo mintin so nti ache kakra yes ewu kra na asaso emuni yame ba atina ewu so ba meti ya ewo mu na akwala ni so naso aka naso mienu na nti omuma me ko takwa me ko yesu osu a omuntumi nye hwewo ho na so mo anya so betumi nya adwumu yare nti still na oho a no de nsa echichichichi na so ne sa ya to eduregu so still cause na se ofri won sem bo fom na ade no sa eto bum sa no e kan na so me wo no no nyare aso yare by incident when nti ama na nya sa problem nti enwe woni mpanimfo adi ho nkomo a o mama momowa bi like na both director bi wa ha na asamiwa ti me catch no ma miskase me fa ne nkota kwa by me koye no doctors for na ye ho bibia o musi osua o ma ba so abehyen so still the tianeti nti se ohwe na se oburafe ohun isi a wonya 2 years sa tam na asam ni sie na onya 1 year by kasa otimi twa nani ete ne oba ye be famisa no akwada no enitina ho no ma me kire se owo no se oba tan de tesen kora no a onim se oba no bo wonsem otimi twa nani ma hu ne se oba na so ye adwuma ne ye adwuma ne nso efiri se sa to renchem ne si ye no na akwada ne kita no ofiri ne nsem bo fom na afi kora nso no topae ne tu bum saa no se sa aka kora na so ya mpanifo aye bia nso ye se wosu a enti no enya de se obetumi aye eho bibia enti eguso aya yedi nkomo ye ne omanfo a wo mo aba apiate new settlement no etwetwe enkomo like I said ade achenti no wo mo epra na so ma de wo sori a wo se fia honidie no ye ade a ehia opa nti ene wo behu praye mo ewo efie ha sei ene de ye wurawura mo fiefie mu mo fa ncha ye nenso odo ni nti yaba yaba adwuma ekoso saa mama fe mi kurom dokoro na mo bo ne saa no oh wow dokoro wa ha dokoro wa ha na se ye kwa wasi agibi ko ese mo bo bia no me ye de konkran ye ma mo nyina ache se mpombo ko de me na adum pocho bia no ho ye pocho wo so ye nyankopon gusu sira ye pa ye frema no che wa aba na ye frɛ say pocho mazamata mata kwenu pocho ene ye di apiati ho nkomo kakra abrehosem ni si afia chini yenhwe mpanimfo ne mo hyehyeye etesɛn mpanimfo na hyehyeye kodo kama na yeso isi ade ye ho kyerɛ kakra nyama bi nkoyi mahi ayi iska sam nkoyi ne he edziba sam so nso nkoyi isi ayi he edzibin ne he iska so na se nkomo de mo ba ha na wose nkomo bre moduane obre he edziba odziba do bi bre he obre he edziba pa ba isi ade asa bi nyi ho this ya ehia bi ehia dzben san ehia ska nso isa amro kon ya mi file buru wan san na mai nti wo man kakra yeso ya bobo ye ho kakra poche eno na se de aka sika ene aduane omo bire omo bi omo gitum so omo burum nanso asan se ya funi de bia ne ya ti wuram enti asa maame na ye frema no chewa ba wodin de se ofam hanafo omo yo Nida kwa mpo menidi. Nida menidi. Iska. Adina de ma abubo fo menhwe. Monko ahwe. Na madetira am. Mukati kasho obi ndakwa am kakra. Menye bi ankasha. Na betina wo. Nchamu wa ma piati papa obano. Areho owo ne nchi no se netesen kwara na no sori ade obedidie na onya nti se de na ye wo bras areho sem ne si mo bofo me na me sen me beti e ya hwe onye ye
na se nke bia wo apia tena wo afuo bi kura ha wo bekomu akodo ade aduane abafie yo kafo amanyam buadum banche tayo ko sama waya ade na akakra komunu kunya nyina ahwe obi na ama metame esesin no smason Gana waya ade na ombo he eno no wajitum se empanimfo ya ade na enso so akakakra ene mama mafe metete pa se de mo bodokuni maame metia wonso njoso na ye for say e fam vaida kwenu okay ye nhwese asetena mo te say asetena me de first no na me wo ho no na me kakra anka efuo me adwuma le sesi asase na sai edua banche ne mo apro iti sesi a ye ho kire yan papa me mako school omugu ba konko aye university school inda menya sika kura na me de ahwa no da no abetena fie sika ye agina menya sika ntua bi kunu nye adwuma efuo me adwuma na ye nso banche no emo apro ye kotu apro nti wa manya ho kire yan pa na se fuo no de na ma doda ho nanso ade ne tu ye nti asase na se ma banchi ni nyina pro kura ye due bibia na apro banchi na apro nti ye hia mbo kakra je se mpanimfo esi adan de makomoko a ye se muntimi nsa no bie mu nti abrabo be na mbebo da bi che se ye hia sika kakra na ye da aton ade mumanye sika kakra ye de adwuma de ye pepa ti mumanye sika yenso ye betum ye de aye adwuma ye de ahwe nkwala no na se ne ensema wudu piepie asase na na wose wadoso afuo no enne asase na sei ya wutu banche no a enye papa bia nti oni anida so mpose kua adwuma no wo betumi akomu biem nti se de aka ne se mpanimfo be mo nsi achi ba bi na wode aye emmowure titi wo mo achi esanse enye kua adwuma nko ane adwuma ko mo gitum se eno ne adwuma o mo ye de ne soso no enye eno nko ane adwuma wahwe manim asere saa afi na meduru so empombo ko de nyame adom ye for say pache family tisha okay ne se bra sare ho sem ne si na wo ho bi pache wan ye say twamfoni kire di kan moto ni di kan ba hwe fom di moto ni ba hwe fom anche ne ye hu se nwusie e firi wo kwa kwan mu ti e firi kwa kwan mu ne ye nyina ye se ye kwa hwe bi ti ye du ho na obi ka che se ye nyina ye kwa yechi ye nkwa yechi ne ma de muntumi num jantie ma ye nyina ye dwane e ko fie ma obi akohwehwe ne ba ti anche na start se tutu etu but say obabi aho anka obusua bi aho anka busua ni me ba ho anka so a kire me ba ho kan say me mami enu na ka ayin sakredo mo ko hwe ho ekwan mu ho na ohumi enu ohuye no okay kafra ne maka wa we ho se me ka se ye sa story no ya na nkwada mienu ti bicycle so by story ne by ma ye kafra ye ma yakọ nti esi sa no anamo be na mpanimfo atu afa ho aboa wo efi se yesi omuni de ye hu mpanimfo bi abi wa emwa mfitiase na eba no sese sa amwa ne ba wa cho mo bi amba hwan na moka mo asem kire no asamre ne ka ya asem kire no so kan so asinya abotre mo abeba nya abotre mo abeba to no ana ye hwe nanim se ebi amwa bi firi ba bi beba ya hwe asetena muti se mo anya ma ye mo ye da na mo survive ya ho kire ya papa ya na edidi ne kakra ye di pa nti wa sorry ya wo pra ye ha ye wo wi a wo kodi pa ben sai na wodi ebi ha obi be kasa ne board egu ba bi na ne rubber wate ana se amazing for ne kwa adwuma ensuo na wakọ na ade adidi anti ansa na sa explosion e besi na adwuma be na wo ye na me hairdresser nese na wo salon na wo bouti eye adwuma acho di benifo no mba mo kan se ebi a wo ye hairdresser ye bibi wi a ye be ma bibi di abo watena se ma adwuma na wo ye na wasa ye ana se dan na na yesi amamo anu de ye ntimi ncheche o musi dan ni wi ansa na ye be hu
de besi te say ha mo we ha ye he aha ya ayi oduma so for ayi manse for ne site no anyhow okay nese said de ne yedi kan no we ma ha ye manse for site ena wo mo age ampanifo abesra mo mo aboboso ya wo mo etimo but minim said de na asese ne mo ti ankane no ansa na wo mo ba ha de but aye normal place se wo krokuma mu a wo da sorry a said de asetena musitie nti obi go about the normal daily duties we so ye kwan foforo ya eda apiate new settlement no nechi nti se ye ba no ye wura mu se ya ka ha na ebedi kan abepie nti wo sha omanfo dodo no a gina bontin mu wo mu edi nkomo wo mu twitwi wonse wo mu so a wo mu epra na wo girls ya wo mu gina ho ya we ya apiate girls na ade a cha no pa onzo mu dwane mu dwane ukon roye me papa ohun ye mbache for say acho me de dina utinu bo ne he ya acho debi ukon he ne ko boy akoko be de bro eno so wafa he acho ye do ewon ansa na wadu bogo so okay ye ndi ha nkomo kakra minim say explosion ni si ye no na mpanimfo de mo ba ha no situation te say ye ba handi nyema minye nya kra nti wo ho no na wo ye dan na wo ba ha so ye dan manka sasem ni si na menyem mameda asori fie okay so asem ni si wie bebi ayeye won ye din jetom ma fa me pinu kumpo nso ye kakra wasase me si na menyi anti na wo che be ya wo mam be chi ni de madam bi wa onye nkofo kasa mo membi nso won che ntuma na da talma menyi bi da senya benyina mo wole no mo bi o ma menyama nkanyema wo che ntuma na ade no ofa na atal nka menyi bi mpo bo menyi bi da minhu ai de wo yijim bi nti me de me ma me ton ade me ma adwo nka me ko echime ba mpede nka mo so makasa asemi si me pin me chance na me se ma to me fokurumpo nso won che sereba menyi bi da na se edan na wotimu no emu nyama nyina hye nyina me ma me mpo wa ha ni manya pin mpo nso senye benyina bia ne nua mo wo che me nyama nka menye hwe nti me de ha ma nkasa na hena na ya nyama ne besi ne so ya omo chema mo mpanyufo komitiifo ne besi wo so nti se de ye kakra oba wonya bibi kakra me ba de ba na wo cha menye bi ba ofa ntale na de menye bi da nti me de ha me so me se menye ma de me so ma gye me di because me mpina nka chere mesreba oba mbesi do me ba abakwa awol ne menye hwe a senye benyi na afama ka chere me di menye hwe nti na se sa na koye mama ni wosu ni nkomo esi ye no net sen because nim say after all nkrofo kra ma prepare na ade wo situation dey saying asem ni si ne de na nya easy na mi wokro no so bi me kra mi pray okoda hospital wata kokro mu ye operation sisi a mi ja me kese kra mpo ade hya mo ho a woda mo yi wode mam na mi fi hospital ba no so mbati de mu kun free to nya easy mukita nkwala mienu nso ase nya botre o free mu due to explosion na ase wo yare explosion na emu na ofa so free mu mpochonyo ne tilipa kakra na free na wo kunu ka ho mpochonyo okay nti eni nkomo ye nto aso nti me kra na minim ase me the hospital ase bibi o ma muhu bibi there on come but mbisa kra o mon kan kra 2 weeks me an hospital nti me fi anso o mo ka chem de mukun afri ngaka nkra egusu am kita nkwala mienu ase mo obi amma mukun na ebusu afono so mo ani mendi ni ye kra because of re be ma na obafani fi ha dey na wode no ko no krom na wokosie na bibia na me ko se ne omode yam na ade nti ama eni geni ma fa na me de ba de bia de ngaka nkra tete ada ma so mo obi amma me ka red cross fo na obobo he ngaka nkra da ma sikane sai mben wo ko school na so mo obi afi baby amma de bia de nkola no fo nko school nem kra mpo nem de e bia de hona wo bibi film wo mo fa man podi nka obo so wa asen wa hwe wo school bas bibia amma ba kuni
ketua ni panyin wo ho hwe na se wo kunu film na we expect say nke na explosion so ma wo kunu film ti at least enkwada wo ja wo chire ne de company fo betumi aso mu ahwe wo kakra bochonyo na minim de bia de wo betuma abo he kakra because be ma na ti ase o ye na asa de ro hwe nkwala na sisi a wonu ho da na me anka se adwuma be na me hairdresser ni but member ha me fanya adwuma because of frame nyinyama bia o de me ye na se wo so lusi wo nyama nyina bochonyo but asa ye ba ha na obi mu aba he mwa wo ma he sink rores na de but nyoma no ntutom na ma me ntumi mfa bibia mfanya adwuma ye de so ti he ya Matemeda sepa se woni Adom TV edi enkomo na te makasa enne no me mabafie in the sense say we ye fufu pounding machine we afidi edi wo fufu ho de edi wo fufu na me maami wo bi onya hwe maba ya ba de ne aba opanyini da no homa me sei empomboko de bako na odin de sei efrem yawo okay yeni nkomo efiri se mpanimfo sa awe wo sem no si ye de mo baaye no asetena mu te sei asena nye papa se first no nese mote no ho aho no no na ne mamu ye chen ha wo ho na wo ye den ba china me driver ni okay na mba no ya ba do se si abetifie minya kanka ade de ne si ye ndia otifie ka na first na utwi na wen oh ka ya ton da okay enti yeme nim se beginning mpanimfo brem aka de bi ne ne ma bi se se te se san eba aduane ne ne ma no oh se de ma bi enti mu ya de na motena okay me didn't know why ya no akoma ke don ko fani ba kraba no ne de chop mu ni fi e de hwe nkwara no so ya da se oni edi nkomo ya na yegusu edi nkomo ye wa piati we ye bia ya asare hosem ne si ye no empanifo besre ye a obebo so sa na omo kan so obebo so e na ode ha no ma wo mo a eti as a temporal settlement e na eja ye ne wo mo edi enkomo anope se de maame de nse agu na chi maame ka fra ye ka mawe hosem nanso ni nyina aka ho bi na eso e ka abrabo ne ho me mo ache ye fra ma no che wa ba ye fra o se sisini aban okay asetena mu te sen asitan de yaminsi ye bakande eye nyempo ay bakade eye ebra sa asem ne si ye na wo hobi ba cho na mo pa tama ejane zenade ha menom ye obi a mepama adem de ko echima ba be 10 to 11 mu na me boko echima nti me ba kwana na me hu se kal no akwose eyi na asem ejaneze nti me mpo no na me hu se ejana na eze keke nti tama ejaneze no na me de na ebe irade na afide na ne ekono eyedin nti se midwane nti midwane me mpo me ma no mama ade no otumi eka me dade a ebe hye me hunini dade we na be wuro mas areho asefem menim se efie ya wote o shop ya wote wo hwe ye unya crowd bisu esu kese do akire ba me ka se abampa ne fo so atu anamo se ekuro na atrenchem etu omo no wo sa esi bia foforo e de amo omo ye besa amo omo enidasuo ebiem ehon komo enso o baba me ka se orofo se ope baabi atra de bia makachro se menkoso entwia dan kada bia sa edan ka no ye twie bi yemfa de aka entofie ne yenya ankasa yenso ye dia en se ye 2 bedroom house na wo pe se ye 3 bedroom na wo hwe se ye detached semi detached baabi a meka for de ama se call Adom City Estate as low as 300,000 Ghana cedis obetimia oni wankasa fie no afre wankasa on fie wura meka so ye match scan so ba ma ye munhyo okom nche won hye wa betimi atwa ne kakra unya akire ha bia from se se regi enchire 0308 250 068 0308 250 068 ebedfo atrase ye amramo ebabedi enkwosem ekasai chiame kwabena ofori eye chiame hine ede ema bepo hine ya bepie na sase esom
sanso bepo hene bepo mo fa chebi bepo hene na sase so na no pay ye we sanso na mrahye weni ma de hye wo Prestia Honi Valley onmenya for wisdom kujo enso e wa hanom ma me pochia amache ono so ka won na atrenchem ne to am no onya hosunsun so kese pa ono so e wa afro bebre so wa ne no beptwe enkomo sanso na Aja William enso e we enchen enso e wa no mesha ase e de free nana chiame e wo esanse penise unim dia on said nana e mo acha no pay e jo super akwana boko de oboko e bisa se ahimfie te sei oboko e de nyamiase se wo hwe nana achi nso a nana man fawfo bi so eto won mu a omo nyina abu achi do ma ena dwumadie aye soronko me ka se dwumadie a ye din aban so afo yi a wo hwe ensase ne fomagudie to ensem so eni mpanifo e hwe live ene anopai nana apiate ekeka ko be se mfinhia mienu sa eti sei yo edikan ebeda apiate man ni mpanifo ya hia ha nyina ase ye hu ni se first na asem ni hia ase ne de ne mu ye hikakra na moa ne ye adwuma na sisi ababi a ye duru no akofom a enoma bi tochew enoma tochew no na me bekan okay na edikan na na so ochia mu nyina na odi ya okakra na na atakojo brembi bepo hini ni kia me hini na meka sei ya wa odi ni se sa program ya ye oho nko ba bia o so ante ko si se ani da ya Adom FM payfo mo ba ya apeti for committee ni bi Mr. Ofori odi on ba ya obechia and they sitting no ye no ya wa da bia na yewie no be 5 o'clock going na frame me ti me bae no na Adom for ho ye ni omu di amane yeah e ma na ye ne se e ne ya se wanti ntem okay ko no obeba bi okay na sisi an na gina kwa so okoba bi yeah enti wo 2 minute pan for e bubo mu di wa hai se ye mra ne mehwe dwumadie no ye da se enti ye hu ni se ebinum ekuro na kasa na e wo ho no ebinum agigi nsase a omani abrese omba project ewiasi se ne na wo kan wo hai dan a wo problem yeah enti wo hwa ebinum asisi dan a omaye ahoboa anka ombekwa akodem okay ekuro na o mankasa nso na o moti o mo ho ase kakra efise ebi won store o mo oton san obi atum kwaji na ni ho obi akọ no ba bi ba oti ho a na nije so oni bi mpa onim se ba bi o no otiye yare na bo wa na ma wo nsem akachiri na asem sie na ehu se aprafo bam yeah omo asisi dan foforo omo bekom omo dan no esei okay afa bi nso ho a adwuma efo omo ewom ebi nso wo fan send stores a on so didi ho sa no ma nyina asesei na ehu ni se adwuma na omo be se omo de bombo no be se kuro no ana nka omo wo ho na nka oman na eni omo didi a nka ba na mpo bi nka omo ho keka na nka ehu se bi a ekosoro okay ye tinisa ma no ne fo ye da obi ase ani Ghana ma nyina ase se asem no bae no omo boy na ma no ne fo diska bae se yen fa mo oman no na yen fa si dan edan no me ankasa na aya na wasoma ye ne yakɔhwɛ okay me ni mi chia me ba ko efe ne asiama oni ha ko ba bi ye hu ni se edan na omu sin kura nka ese enya obi a obe check wo mu se edan na omu sin ekoyi ana enkoyi se obi obe check omo si dan no se adwuma na omo ye no yeah edi mu ana se enimu ada adwuma ne mu hu se enimu ada ye ko e ba bi mi hu se ba bi atete kam hu se cement ne enwia no enhyeda entumi enkansi anim yi okay enti ma ye hu se sa blocks na enka yitwa ne first no ana ke sin blog mpo anka ye na sa na ote na ye no sa na ote na o ma ye no na ote no cement no entumi no okay enti se hu se nsuo gu so a na ehun first na o mo kan sa asem ne anim se ye wo blog bia se ne na o mo kan anu ya to no papa ya hyeda to no papa okay na de o mo blog ya o mo di ba ya o mo di ye dan mi a mi gina o me hwe mi ka se dan we si ahwe ne ya ye be si be wie na e be commission amae no obi ko trama e bia onya bosum mienu po
na de be me ya ne se be bu asa kuma obi so enti so mo ka se o be commission kuro ni dia man kura my pna o mo de ba na o mo gina so o mo de chiri kuro no ebi bo ahemfie sisi a mekan na nanum ye hu ni se dwumadie ni nye ni nyina na o ma wie okay na mesa ba ho be na me ka hwefo se ba bia na na chia me eka ho asem se yese sikuro no menua ba anochwa ba adwo asewa ejina ho sesie eti enche ye be connect anochwa ba ne ahwe se na dansie no eko edifa ne mpedefo won so no ono mo atwe enkomo eti na se ye ka se opeso o kire se ye ni obi a wo hwe edansie ne so ye ana me de adwuma no menya bi but se adwuma ye na ye wo obi a o hwe se adwuma na o ye no ekoye ana enkoye okay enti se enkoye de adwuma no untumi ya jai enu mi hu se si nya bi anka adwuma no mo ye contractor asem na o kan yana contractor na asem no se nya obi a o hwe o mo sidan no ena ba bi a o de pillar na si no se cement tumi no se cement tumi na obekan wasema nka no ma bekoye ye hwe edan dodo a yesi dia ma amanfo na etibia ya atorenchem no esiye no eye dan dodo a beso nipa no omo wotena bia dada e ho no mana edan de hu ni se o ma sisi bi ba empo mekan ebi kura o mu wie hu ba bia enru se ne o kan enru nipa dodo na but obia no wo no akasa ne fie na obia wo ne fie obia wo ne fie bi so high dan ne bi so high okay eti se wo hwe se sie ya bia ya yesi edan no elfro no na ohun enche beko na ye ne anochwa ba so akwakodi ko no atimi atwafo ne ye e de ache ba hwe o tv ne so a se ne ho no etie no ena hunu ewo tv ne so no na ube kai ni padodo a na ete apiati ansna sa briche kese ebo mo ono de ti se committee na no mo mo ne yi o mo se o mo chocho list ama se ye beche dan na obi a udin won bia no wanya bi fi se na bi no high dan okay I say obi bebo abrabo wo efim bati na me da semesa aba honum ebie yaw o hye nwa aja Adom o hye yeda nyame ase atorenchem ni sie na we pocho atorenchem ni sie no osi menim esi wanim pocho nyo mo si yin de medwuma wo ho me bobo bra wa pieti me obi a me yesom me sin me de manchi sisin waduru a mabegye asase wo ho me ye adwuma ye mu bebre abegye nsase wo ho te se mana na eka no a ya ba ho a ye bobra na be poni mpanimfo ada roma nti ya wo mu wa asomdwi mu okrom ho nti ya odana no pa no a omo mbe ko mu nwuma so ko ye ho nso ye ho a ye nwuma na be pon no mada roma ye ho mpanimfo ni bi nti prekope ya kwan no so ne ya ka ho asem ache accident ta esi ho pa nti amrantie ni bi times na omo wo kwan BBC na omo aboa nti adini si sa no ejejeye tinam wo adwuma memba ba ko wo boarding ene workers a minimum wo ye adwuma adomfa mic ni kwa no kakra ye adwuma okay ye je sa no mu dimrika so omo ko hwe nem se mo nko ti omu tumika ko na abamu aba ko ne ma me efiefu maba aka omo ho ko nti ba 15 minutes na wusie na ayekase nem so no me ya mistake se me ko na me kokохwe nti me ko te se na me nua ba na dade ru an sire mu ka no me du na ka sha block ha kroma fo so ko janam se na de asi transformer ni high tension ni ka yin su si head na mu ye ni ma de kude ewom na se dibu ma na ye kwa na se ye obi anko nti me ka no dodo akoi omo nso a asobrache fo omo mukura smartphone kasa but na handkerchief ni so saba akonim omo mukura smartphone ni twitwa titi omo mu wi prepare bebre omo no mukura smartphones me too kasa prekupe na me ka sa no bino mo na me so me dan me ho a me ko ma te hwibiem okay ya me tian sekim nti edini butu fom sei na ti wura fom ti asodan bi so powerful asodan bugu me so na me hyase nti na me tian so obi se agya sorry nti me so ne kroni na butu obi da me nchen na me so mu asori na ne mfimu abie oh boy
Inti baby ameda no boy da. Na me sorry dimrika. Ti wona Mr. say Awurade wadi mi hwammo Awurade wadi mi hwammo. Me mani na wu enti adumfo twai. Makola ba akodi buadi. Sisi amike buadi na asen asai. Tutu na hwei. Me ba Kevin, ni sei na twitwai. Enti na mo wo hobi. Enti mi guso ka se ni mu na. Mani ba mo so na mo takwa. Me ne minu amakajiru akwa dede enu Mary. Enti e go gu hospital ne yedoso. Okay, eti uni we fa me me ba be hwe wa yi na ma sie na memra menua ba wansa na makọ member of parliament na afia kwa kwhwe anmotu ankasa mpanifo etu e de fa ono akoye mrahye bedwane otimi nyi aban mpanifo di nkomo direct de questions bi obia no betimi aboa atimi eya no menua ba bakọ de yeda nyame ase asem sie na we It's a microphone. Na memba no so wo ma free de memba no ko menana ho menana nso be kwa no ho wo fe na enu mele nta mutu ano mo da me kwafa nkwala wo menana no ho because baby a asem na esi ne ben menana ta abra me mkodu ho pem kwotre de cars ho ama ejede ma ehye pa ti mimi kodu ona asa me nkwala na me hwehwe omo nti me kwa na osi weje omo kwa so omo nko esoro ho ti mimi twa no mo sa me ko fie me ni de bia na ade nti ti mimi bo fo me ni so ti mi ana me die mi ka hello na ma bre na me tina na me ntumi nko bi na mo die mi sa but na me ni ka se me pira inti asa obi abatumi ana wapam ho obi ade mi ke jani bo no obi akọ na metiwo mi hiam wo bat mi nyo obi a obeso mi mukura de mi akọ nti mi kura da atam de na minim sa mapem ti meti ho saa na bra bi nso epra wa nanan oye nkakra to du ono odi mi hye akire so de me kọ hospital na yenya aprage ode me kọ bogos ya kọ na ese yenya ntini mfa nsuo nsim so nti yemfa me nkwata kwa na yenya ka ya de me kọ na papa kọ fa okwasi obi no obi de ne ka ba no ba fa me dem ko takwa no so yakọ ya brepa yakọ na se meji atwa owaso mo pechi na se o mu nya ntini nfa nsuo nsimi so nti saa tam ne de na anu odi nkaka nkrasa meti ho na mo pame mechi ne mame still na mi ntumi nda ho just na de chin ya no mo ka se yanko operation room nti yakọ ya no na se mi tumi na ho metina wo se ya 1 week meti wo se na mi de omodi sundi okay ate medas meba oso ebiem na ya baba hwe wasem na wo ka no asem na reho asem no areho enkomo ya yedi no eye asefem ensem papa ena atu yenwan mo ete eye apiate ene ne mpota meka se o hwe bedwam a dwumade ne nyina efri eye apiate wo man atoye manteba ha ene mfinhia ba semienu entemnie brichi kese bo oman Ghana nipa beboro be se edu enso na manbo beto odwa se onamu etina nanmo ewo ensiedo awforo so praise so de ekeka ko be se oha ene ekire nipa mpempema no mote bia ya atorenche be esie ne ba bi o metena mpokura no aidi abampen fo na abo ene ya pe obesisi mu de amomu a omutimi etimbo ba meka se waposo ene ye oya wo nompemu how pa dia bia ya mekamfo de ama eye ba heba isa se le betimi aboawo se ukọ ba heba fo empenfo enchen a wa ho boa no on siesie entine ne Ghana fo nyina gina tum se eba dompemu aya hwede a untimi san ba heba o enko ba bia ebiem hwehwemo e Tema community 16 lashibi owo bawa club no achi wonu makomase so owo aye atonsu agogo owo agogo hospital no achi wonu mu am from 0244 083 482 0244 083 482 and 0273 500 012 0273
500012 Koba heba kae atena no mtimi emu a sene be ya unom pem how bia obia no obetimi atu ase e de amount piwak ensu enie ene o de 3p garlic mix na ena abadwaso garlic de na bia ka wasam kire se eye edro mapa ya te so obi o wi garlic anopa bia no ahode mapa ene ba ne nipadwemu mesra wada unya 3p garlic mixer no ebinetimi aboa ya de bia du nipadwemu akotene bia no 3p garlic mixer da ormenti ebetu ni nyina ase edi amount eti ade ba ko besa ya ma se oba se bubu nsa na so huna mane pa unya 3p garlic mixer wa no aposo oba bia mixture makacho say garlic de minim yade a garlic entimi emre ano ase o immune system ano eyemra unya se ano bedi esase na boa emekotia yade bia be ne padwanim se immune system a eba ne padwanim ano emra yade bia be wona akanwato wonum etunya 3p garlic mixture that nya boa etu immune system no aboa ma ano atimi na akotia yade bia eba ne padwamu pebi to gana bia bia to do bia kwa onsebeka 3p garlic mixture bi to frɛ 0248 928-824 and 0201 000-021. Friend pen for the pen to do a tombi. I'm for a topa. Ebraso, I see a beko na yako aqua J. Sikama boys no, and ye be Eddie. Game pack ebre ena aso. Ye wo apiate. Ye kaka ye won breachia a 2 years or some boys no, edisika. Eti anope wo a watwa no umre enie wo ba bediska ye ba wo anope draw no amo numbers ya abo edema abiat from some machi biemo ye ko ne ko game park ye ba ya ne ni penfo etwa enkomane so numbers adro no modem nyame ne body ni so de ama awia 12 ni anwumre 6 wo de ebedrope e de ama medical catch no se enchebeko anochwa ba adwa se wanchen owo baby aban eye reconstruction no ni akwa ho se ne hotibia no enso etie menwa ba poko biem afi mamisa emisa o eye de na okunu free mu asemisi ye Bojo anopa na de mekun kwa adwuma na ame na me wo fie nti asem ni si na me so me koda hospital na wa adwenwe kura mba metirim memma na wa adwenwe kwa fide ma adwena na me ni baby one na inti minya 1 week ansa na madwene babak de mi bisa mi kuna ase na momofama no ase ne muni ni anachi wan kan chem de bia de we film na wase we pre serious man so da hospital inti o epo wo ma mese won fa na menene nkasa me kan bia wase network na nya network nya da ma tetama wodi yim fi hospital mo bai that day na wo yim fi hospital and that day wo de two pisham ha baby we operation Inti wayin that day na wayi tupin that day na wapame that day na su na wayim inti no nya abojo kura na wayi metike mi bodu nya yizi na mebre na mede ba na de tia nso na wasa aka chem de muku na film in fact nya yizi mebre papa wo sun fita de me sun bi agu ti ana mo say fincha be se mienu ntemni a sahara wo semi esiye Pochozi siade onkwoyie ahyase nzi ne yenya amanfo mo bo hen nkaka na sisi ana asem bia mfi bebia ambebio nti oyaze ne pa mo fama no school kokra mpo nya yize okay asana sa breachy we ba na adwuma be na wo ye Pocho na me hairdresser okay me gboti wo fie okay e wo ba bia e ho hye Pocho yo Mesaba ho ebiem eja papa enem asetrem to say na ye ka say papa wada roma asetrem ye din sem ka sa asetrem ye din ni nkyire mu ni mrante wa ne mpanimfo a wo kurom ha obi akọ na pa adie asem si ye aban ne fam die obetimi aye waye yampi ne fam die waye mana broso adofo MC nadmofo omudo mbegu ha BBS omu ye bi omu fam die so omu yo maye papa nukureni mra asem ni si ye no omba interview ma mi gina mu kan se
senka ban ye betimi a nkomfo bia data na nkomo mpa bisie bi anase omoma ya insurance kakra nkra bi no bia mfa nkoye na adwuma na wusi dan ama me na mi ndidi ya med and asomdwe ba na me de bakwa akoda mi dam omama yen bibia sisi obi a me bedi pa ha na madwuma wo nya me nko a ayarefo ye wom papa ne ye wom se ye koda hospital no ye ho na doctors ne ba se abansi watue ye kan nyina te se ne me nua ba me ba ne kan ye no okay so ho ato hu nto ye yi ko so ho ato hu nto ye yi ko enti sisi me no ka sei wo mi se me te ho ahodim masin ye adwuma mani ebo no na me ho hwe wo ka so asin ye adwuma se sei misisi na adwojo sisi me ntumi nkompem eni brisam na me no wo ka no na me kwa ka kire wan ne American anya me nko na me ka ma me ho yesem kasa ne kwafom yesem kasa ne kwafom ai anya me nko na me ka ma me ho me ka ma piet mani na e hawa ye kom ne papa wo ka ka kire hwan etimi bo ma meti wasie e ka mo apiat mani dia e ka mo hia dwetire bia mbesa se abrabo na se sana asem ni na yesiesie no papa ne yesra ban ne se nke ni ye mu a nke sisi ye ba te se ne ya kan ni na no sisi obi o ha oba no ni nyoma me de media example sa na obi bebre ye na ye de ete okay asem ni si na nka so da hospital so ye be ma na yere hwe no me be ya oken ne papa ja kwotran ni nua no mie no ho obi o ha na wa frɛ ne ya ba nti ne nyoma nka se na ni da so no wa nya ba akompo amro be so sanso be si ye chi ebi wie ye japade nyina akoye me ha na me ye madwuma ha na me ye me bibia sisi me nya adwuma na sisi mani a me hu ade uhum se mani no gu so ebo no na me hu hwe nti sanka ban tumi ye moa bi ma yen so obi a ma ye data bi ato obi a wa wo se 200 wa wo se 100 wa wo se 1 cedi wa wo se 2 cedi na emma na wom ni de adidwa emma no so yenso ye de adipa na nipa no ye de ahwe ye ma ene ye yirenom sisi amike me baba akwan ye kobolo ni okova wajai oba ko ni sei ni nsenum teteye ma sorfo na ebrem 40 million a me de akola no to school enya me nko a eye bebre ne ye wa ha nti ayarofo ye wa ha ne ye hu amane papa wo kaka che na admodi na ono nyono na odiskaba ono ye hweso ni keke wo kaka kire your friends ya PRO a ono no ne aba no na oba be ka kire nti se mfi soro ho ma ya oni hwe oba ka kire okay mate mesa aba ho no abm honorable member of parliament ma de she wo Prestia Honi Valley honorable wisdom kujo enso ewa ha sanem de kan ebo amane no honorable bia pokọ de nyame adom de nyame ase asna me honorable din komon me ko anochiwaba adwa se wa honom na yakwa kwhwe biaya aban esesi biem de amanfo a ewo apiate pempensu a ene sene ba bi aban esi no ewo ne metete anochiwaba adwa se wa ye krado a chede na ekoso ba bi aban eye reconstruction no kwasi bedasi yenim se nkomo twetwe ne gusu aya ekoso but sedem di kan shebo no aha eye apiate kro no wankasa biaya sa explosion no esi ye sede mpanimfo adwiri niam e wa ha nyina ya omofrase esisi adan no hwemeti abehu se we no se 2 bedroom na wo mo aboso nti adwuma egusu a ekoso e wo ground enti menya opanyi thy well kwashi wono no ye PRO ema apiate eye disaster relief committee no ye ne no ntwetwe nko benim se free se awe ho se mi si ye no ye ne di nkobo wo TV so bebre enhyehyɛ ya mpanimfo ye ni nyina no na wo mu bi na sese ya ba ya beto no nti ye ni mu enkomo mpanimfo se opanyi ye hwɛ sese ye dru sei wo hwɛ se de mo start ye na project na dru sei medase mekasa akonanim on a face value, but I think consultants will be able to give us the right figures. But then from a layman, or share the edu roofing stage, any other ones now, it tells you say BB koso. Say jumani to me call speed. Said there, okay, was say corner maybe by now, dining in ano edu roofing stage. But I wouldn't say construction there. A lot of things go into it. And you know, though baby ane shishani ye hu ye there. But at least there is hope.
1 year on ye hu se wo hwe ha se ya mrantie ne gusu a ye adwuma e wo ho no mo e na wona wo se edan we ne how many rooms we a 2 bedroom. Okay. We a 2. Me hu se kakraka bi nso wo ha e no how many rooms? This one should be 7 bedrooms. Na se apiati ha ne wo bi a wo edan ya adankora ne ye 7. 7, sure. Yeah. So it ranges from 1 bedroom to 7 bedroom houses. Okay. Na yesi in the first phase, no. Then second phase, no be or more dino embu completely. Okay. But enya defects. It be a roofing, it be a windows, it be a doors. It be no more so omunya deep cracks near there. That is the phase 2. Recently, and a reconstruction committee na to an more behena maintenance works akoso ewo ehonso. Yanhwe we yensi nu ba bia ntia se fa bi asan adwiregu. Contractor na e abora na se adwuma ne ani ha se be. No kra na say this particular contractor or my problem kakra. Ti mene wo kasa nkra me won say o ma terminating a contract. Nti sisi o ma GF ne nsema we was say another contractor and a behye. Ba o hwe say de esi ho ache. Oka omo start first no ho. Nti esi ho ache nsu ya hwe ne ade anti say o hwe engineer ye. Nti next contractor obeba no likely say bia obedwiregu ana obeyiso ana say per the advice of the consultant on site no they will continue from there but contractor ni delay kakra. That is how come imagine a contract no e dey amani pafoforo no. Nese it boils back to Ghanaians attitude towards work. They be a press yama your contract or yama your jumo de be the China for the Ama Korea for the Mayans was a yentre when your own. A binum tene ho ye pa but as Ghanaians as we are be across a bidiasa. Matias ye pasan se me yakani. Nese me hwem yanimu se nsu a. Said na waka na we no edan na nwire anwu. Ba se ebi nchansen no bia pepa se ni ade na wo se no phase 2 no. No ne phase 2 no. Once explosion is see wo main road ni mu. Nti impact no esi wo ba bia enamo ebe. Nti efi ha no ekọ achire but impact na anya kese te se ha. Eno nti na ma obehwa roofing no bebre na roofing asai ebi windows obi oho na wahehye glass ne ne ama nyina adwiri guye ebi oho deep cracks. There are some of them beer e was so mu yinu e was so nyina na omosa roofing foforo walls ne bi oho a minima de menye unexpected construction but see you drew how obi hu say near my course ho. Unfortunately nanka was say beer by now a hwedwuma no so akoso but construction mun sensem it drew her the right quarters no betimi aka ho asem in all I think seniema ko said you be a hwehwe by the time I enya commissioning no na ho nyina no ade say o my maintenance no e wo ho ma omo nso e de na okay Dario yeah be me who said demarcation here very nice e kwan ne bi ni ebi ko nifa so ebi ko benkum so bi ko yanim enka ne sei na apiate kronite na nye sei nete na main street ba ko dem ye nyina ye hu na main street ba ko dem ye nyina ye hu but when am say a reconstruction intino na was say abefo kwan a ye fa so sidan no aban ne hwe na oye hu adwuma ne sa so ntina eyi omode lupsa land use and spatial planning for a bemwa or planning bia to make sure that if we are reconstructing the community you bring a community that is modern a model community so that so china bi obi chichiri kura obetumi abehwe ahade no so na ode akochichiri eno nti na anye biara keke na ebeye BBC no minim sasa demarcations ne ade ne nyina aka ho na adwuma ne delay because it needed to be done and done right. That is how come a delay but ekwa animu yin so no obi a na me be ya adwen ne se demarcation no amakro na ni ada ho nese yebeka se eyarehosem ne see here but I have to me aye the well demarcated community area. For sure we a few yes we a few communities are mining no echechire and at the old communities no 34 ne chechire ya what demarcations na
aha be a model community. Okay, so let's check this. That I will come honey and ready. You raha say ya. Yemshemu. Nese ahatiye bet me a washroom home. A higher kitchen. Kitchen. A higher kitchen, a storeroom. Exactly. Kitchen, a storeroom. Yes. Exactly. Exit door, no. Aha. Then this is one room. This is a single room. This is where the issues are. People complain of the sizes. It's a dining room. Exactly. We're one room. So people, the community people complain about the sizes. But then also be in Chirimu Ewoho because the buildings were crowded and then a space out. So space a issue. So washroom and now a diner sizes and a layout no. Tiama intincrophobia or omo dine embu, but because of the planning you bu omo dine. Exactly. Ninyi na answer your project ya be ya ka ho. A lot has gone into it. Then this one, Sawasha we muso. It was supposed to be this way, but later, upon consultation, they had to open it. Sawasha we no imuso chen back. So in any case, no, back a master bedroom, and the other one a single room. That is in all the 2-bedroom houses. The initial design. Yes, upon consultation, near master sign. Bibia dana kwine. Bibia. Nese enka ni kru kuma na ebeka se bia na kru ni nyina wa jana bia baako. Ana sikafo ana wo mo wo bibi wo na na wo toilet wo mu fie se ntesa. Every house amusi bia no. Household bia wo na jana bi. Explosion no abe yefio. Ntisisi ano. The issue of public toilet appear to reconstruction and count because if you be on a toilet. Now, apart from no, in Syria, they be flash, reconstruction committee, my ETS say, on Bema 2 polytanks, Bako, Ebeji, rainwater. That will be used to flush the toilets. And about be used community water, no, which will be used for domestic purposes. With issues of sanitation, it has been well catered for. Now, yes, a community like this, a musino, a bear for quine so no more be to say, baby, I say how no high school, and I be bisa. School, get fund, my school, KG block 1 to 6, and maybe JHS will come later. Yeah, and also be KG block. The number has been completed with a toilet facility. And there's a demarcated place for market and a museum, memorial center, and also a roadside where you would see all those things. And by the time the community is fully constructed, all those things would have been in place. 1 year on as a fear trim. And they say a second year when I go to a year chagweed. He saw a man for him, say, we are more a temporal place or more, Marcos more motier. I can't fear the rose no moon any more say, we bet my betra home will be a funny put tomato. I bet none dime. May respond to this question as a layman, and all things being equal, by the end of year, I was said, you might be se bibia nsa bibi sesa well e wonyamensem but so bi betimi amount exact dates near there. It should be the reconstruction committee because omo any. Okay, T, Anochwaba, Adwa Sewa, Adriada se, Koso, Ejinemu, Yabesa Baunche, Ebie, na Yabesa Oniaman Force Beche, and Kumosemino as a member of Parliament, Marisha, Pristia, Honi Valley, Ana Wisdom Kujo, Ewo, and Wanabo, Aquabim. What ye Nanama him for? What ye a month for at Renchimi a 2 womo? Yashe Juma Abain AD. As member of Parliament, Emma Deshi was sample Temanum. Ubwani nyinase without seminia madam wasi sene mwabama nsema ehya amanfo boso ni nyina beden ebedadi nti mo wi a se program end kra monsan so interview bi no na monfanka
hona monko plane yana mpemfo hu nya ekoso ewa ha asem si day 1 me bahabi just within 2 hours na medu ya because ma kwa yi me twem na medu ya nti enkofa excavators mra yi body ni na ameka ho ni fi akoye no na minority caucus conference because hu leader say me here MP so meja wo ha nti within a week many minority caucus in Western region ye buy just say baby yeah March February no na Valentine's Day me baha me nsuo beto ha na kofa the seminar nyina ade buy June no na me birthday me baha any school for bekasa mo exercise boost ni ade eno fi ho no me sanso ko hwe Yura John Dramani Mahama ma osanso e baha no so de ne moa ade buy say last year me health insurance fund kakra buy no na 100,000 but me sisi ya no me the 12,000 but se mfam wa o me press serious no me twen say this year so o me de kakra baba na me pushi kakra so de abre o ma sebi o mo so eyare no na me problem nyina ene say ensisi ya de appear tifwe o mo ne de baba research and as ya de be ya desua ade esan say say aban no ne ministry no eprom ho ye nyema bi na ma ende ye ka we nim nyina say ye wo committee won kran a ye appear found committee o no bia pese obo a odiska ne ko ye wo another committee on ye reconstruction committee on o hwem ya den ye si dan ye wo local committee wa ha ye se o mo hwe ye nuanu mo ha sa committee ni de sebi onya hodin bia because it can feel so ho amma e de no betumi aye e de be fi ho beba na ansa no mo so etumi de aboa we no ni ameka nyina ne se Abraham eti se yaye appear fan committee no mi hu no TV so as member of parliament and tama na mkoye statement wo parliament about appear asema esiwo na my statement no me bisa minister ansem say abra omo beka kire mazam say ontua $6 million no omo consider say omo besi edan ama obia wa pieti omo consider no 2 omo hwe nkofo epre nyina say esese ye compensate omo anan 3 omo hwe say there should be restitution nimpa no bebia no wo no ye de no bekwa kwesi bebia na dada sena onye disable no I disable then ye beye manipa na sanso etuma tenase bi as a dignified person sai ma mi ense na me ye den mi bisaye ye koye nim no me hu say I to say mazam na akofa sa atorinchim bae no oye dada baby a otine baby na dada bi dinanim na dada na beje adesuo ne nyina se mesua na o me bade je wa hu me na tena baby sana me hu no into the statement am here no parliament me di hie mu say companies p aba o mo but as at that time no na mazam conspicuously missing in action maybe be at that time aban abonika $6 million into $6 million de ho aba betwa say maybe say $6 million US no o mo consider sa nyama ne problems an ye hie nyina mate wo abra ye ba meeting ho say yes compensation there individuals na ombehwe na omabogba won say de be ya obenya police report ni den na omenya compensation but the word compensation na ye ka no yes dan amobi no it's a form of compensation inti dan na ya pre ho akogisa say ye be si dan amankofo no any aspect of compensation then other aspect of compensation say restitution and also be ni business asaya esese hweman eno ne de akwaya de bia say ati akechiri they should go together. Okay, Tibamisa, as member of parliament nanka free say empanifo ye ne say ya ana ka beboa ma amanfo akoma atom yem kakra egani sie first ana compensation first ndia misusu ne say ye besi dan ma nimpa akotrem ne yesi ye twen yesi dan ne wie ne do mkotrem ansa na yaka compensation ho asem by the time ye besi dan na wie na obinom omo yare a omo nya mbo anti omawu
anai atorenche fufuro bi akoto obi anai koma de na masabi wenya osa eda no ode yare na report him. But sir, on a minimum, sir, I send me by a banning shegu aquamu a bed share a month for yare. When the Koda hospital, should be more. It's a bar I channel familiar. A because I bind the honum Jumano, but Cromuya amount for Timu or Mojumano, croning in us say. It's a bus or miss some more chronofo from Famomo. And ye, Obianca say, a crona, one moment and yet. Okay. Apart from say me 1 year anniversary na me buy no. Yeah. Me call inspection me ko hu bibi. You know. Sabi me yeah architect. And I mean sidan. But obi a my DC pay na yes school down me bring the minimum a dance hu nim die pa. Me tie o kan wo dan na length and breadth me me ka say roofing sheet say na be den. E be so. Blocks say na be den. E be so. Casbin group any adofo bebre be chain cement ne iron rods. Ada ye 1 year anniversary me call rounds ko hu say ya hihye ya yesisi pillars. Okay. Ne fi hihye bricks so ye bent one no. Ye bent bricks. Somebody machine that suppressing I had. Okay. And no hihye na me kire madwen say ne minim ne say ye hihye bricks no. Na yembo fence and pillar na ye de enchi no. Because so ye pillar wie na wo hihye na tie bricks a o plaster den kra cracks be den ebebem. But I didn't so have a pane bricks now ADC edan. Because you have enough cement. Sanke ya de 4 inches blocks, concrete blocks one ADC dana. Okay, Magriam say I want do woman send a tier bricks. Me wisdom could you army he. Some year MP, some year minister. Me and fat sa bricks and could see me diameter than me them. Yes. Sir, me the best ya de ma. Na me say a year there, me anke me twa keke se me president me bent once na ye no central regime am de dem me de ye. Ora me okay nyina ma na kwakọ wie se as ye di djuma we nyina no member of parliament ya anyu nsusu ye. Major committees are omo hwe aha eye oma sika no be go futu omo ye den. Omo disperse. Okay. Eno no me no ho nimdie bia ho. And I'm casting on TV so. Okay. Men Kyle Assembia, Obibaka Sabia politics. Me could be start question for Piety home last year of Parliament. Questions you too. A Chromacy Minister Machian balance sheet of a Piety. Sikan Sena Yenya. Okay. 2 year. In Yamad of 4 are donating na no. Omoye Akontami. Okay. When him say, when you say, Miami Minister, I'm a colleague MP. Yeah. He used an unparliamentary word. Minister Kachan said, withdraw the statement. Minister Ben okay. Or Minister for Lands and Natural Resources. Abujinapo. Or say, I will never withdraw today. I will never withdraw tomorrow. And Mr. Makobi said, appear to Yesika say. Or catch them say, as I may contribute to a debt. Now, I hear crown many MPs Bahan. And your money buy and also say I have 45,000 Ghana cedis. Okay. So what you say? And other things. Okay. Inti adena aseme simi krum. Ni asim ko fobi na hwes kan so na me bebi so. Be kan kire parliament so kan se ne yen yon. Nanso yenya sempo kan wa be dan nka be so. Na ka yenya parliament yemfa ya minua no na akoma ko so ma asem otuma am kwa na yen na enye. Inti eno no wo ho. Sanke enough yenya information about sikan na himfa na be kwa kofa bi aka ho a it is enough nkrofobi de ntuma na yama ba ha eyeme na me lobby wo Accra. Okay. But to be catch am so na bo se ye kompo na uka ho ana edudin kwa ye be kasa politics. Asol for be by me na me leader mo Accra be duru takware na me twem ho fi because obe ka so ene e bia mo ye sa party fu ntira aso be sidi mo ni ntimi ye wi ana ma ye dem ma twem ho se monko na monko donate di hia me se nipa no be ye den ebenya obobedinye eniminya ma me ye den me enti nia yensua wo ne se ye rush into taking certain decision. Okay. And I'm in rebuilding up in the rebuilding appearty in putting up their committees and other things. So what I say inti the next time no yenhwe nyema bi na yensua bibi so say sa to reach me e bai. Okay. So obia ye na dwuma pepepa nkensi o
Enra Mishia explosive van. Now okuta 2 escort. Yes. A crew di enim da koya den ADHD. Utie. Yes. Sasani ye na nke amansa. Minister did a report about appear to the parliament. Now we a recommendation a crone say if he na kwe say explosive van bia air kwa ye the escort crew be di enim near the crew there den ADHD. Okay. Now so when you minister nkrofo say appear to there no na escort kan we do say escort kan mpoche o findings no e wo me say I am personal escort can one escort can catch him say that is not within his purview because MTT before they say okay near wapo swinti mame kinkan regulation 33(1) of the Minerals and Mining Explosives Act 2012 LI 2177. I say a person who holds an operating license may apply for a permit to transport a specific type and amount of explosives. While Regulation 33(2) indicates that a person who transports explosive under a Form P permit shall give notice to the Chief Inspector about the type and amount of explosive to be transported at least 48 hours before the explosives are transported. Regulation 125 specifies that a person who transports explosives shall ensure that a definite arrangement is made to enable the vehicle used for transporting the explosives to have a right of way before the vehicle is moved. It is the minister ekano amamrano echemusa says a kano esho sa and yema never pie be wahanum na or say ye bo and penfama near 48 hours nanu ansana ye two. And I'll see making sure say answer never fa kwan so no e kwan mu ada ho ama mra e de betwem akono e mehia ka bia basabasa answer timi atwam e de akọ say na mamra e fa ye mine ho etie e wo ye man emu anochwa ba adwa sewa ayeka do ne okay wo hwe narrations e koso ha yeah say motorbike we be share adenase no yeah sanke yo escort van okay nke sa accident nke escort van and could be accident nke ye explosive van okay inti me say negligence of duty abaha so bi anhwe na dwuma yi anai contractor na or transport explosive here na so said that ye the kokrampo na BBNC inti ye betimi akọ so okay but eti anochwa ba adwa sewa ne ye nwanmu bia omo eho kan ye wo asem no twetwe enkomo na ye wi a yaba Piero Edema Prestia Huni Valley Assembly facheme apiate had go committee omo na ehwa me ya build ekure ebiem no ona kasama for the masabedweko na abampan for ateno eti anochwa ba adwa so aso aye krado a ma yetie komo twe a ode amanfo bi so o machi so edi ya bedru apiate ne de na se nipa dodo no na etwa hia bia ya de bedwam efri ebrew nti yebehwe wo mo a enya experience no ohaw bia wo mo akomo na montuo ne se de esi akọ mame mache yeah nua o sister o how ene say oh mo how bebre ahaw am wan de ye nyina asem ni si na me kwa habem na me jam ba 5 months no nya 6 months nti me be 13 years na 1 year na odu ho gwan ti bla ya ba na kro na me ahyasene me ti na me nyimla ejabofo bi mpo na wato aboa ma we nya na me ntimi si ye wo habem mo na me si na ejabofo no kwen ma ye de echi ne yeti bum na habem ho nyina wusu ni namrim basa ye nyimla filling station eja wa se ye ba ya ye kro ni nyina na ebutu ho a wewu mu humama ti small boy bi no hyemle se simensu na kuanyim na woman nyina wo ho mba mbotum nuanom like mbladas mpanfo abie wo mba na wo wi ekrusu nye problem wo nanwa nyame na adom na otinkom na wodi ebogu he wodi he ebogu asoshampala na nso mpanfo na wodi ye enyimin ahyase ne de na wo ye mahiu na ekire meba ne oka na aso na nanwa sisi amba ne onalo onyale ye wo ho ma wo yala a wo hwe ho ne do onyale nyame enyim ne kwampanfo na wodi ye enyimin sabi enyama ne ba
sikaba nanso ye huro ye hu hwe sisi ameda hu the school dem ko MC ho MC la memle ko mempanyfo meda hu the school dem ho wankasa mo ho e ka committee nyina ya achenen e ka che na osura ya nto ntum mo dan bi all wala cotton chance dan na bobo dan na waza achenye ni bi na se wo da school dan mu da hu da ho menyi nyina wo na ade nyina menyi mo ye do se na mu gu school dan ni me na mba benyi no ko ina sister bi wa ha ne be benyi ka na madam bi so ye adwuma wo mines ho no so aka wo na wayi ina mo mmofra nkakraman na ye gu ho nti bota hwa na meda nti o man panyin na lo mo na panyinfo na wodze enyim na odze ho ba no onkoye na se emwa no ebi nya bi echen bi sa pepepe na eko watu ame wa ha wasem wa ha yentie wo ha ne se me pa cho me ha ne se si ana asem ni sie no me de me ne memba ne me kuya haidan ye ni ha bi enti na enso nya me ntia se wo kra ne se blog dan pa omo adwiri omo de we be shama na me ka se matia se nde matia se china enye adwuma because me si me dan akase sei na wo de we nketinketi we be shama na de me ka se me pa na me boa me pa cho me banya abotre ma me na se wo dan na mu suso me dan na suso pa me aba tanti me ku ye mesini nti osisi na akase awohu ba omo ye bebi da me e friends me kom be machine sisi esu bebi na nsu togu so me tue free we be si bebi na nsu me nya bebi nsi eno na me de adwuma hwa me ma me nya bebi nsi esi ho up to date esi wo me nsu togu so se mo betua kwanka me no me kono ma akohwe na se breaks dan na wo mpe mempe so mo si blog si we ne boya din se we blog no nti ka sa mo si me blog ma me adan mo si breaks no mo si me blog ma me pania no boofo nti mo si blog na ma pa mo chopa enkono de yeguso aya ye de ma muso ma me na ye ni nkomo medru ho opese wanya krado se obekasa enti wanya krado so obekasa me pa cho me ne wo kasa no apagya omu ama me gisa wo sori ma me ye ni nkomo ye nko de te wo ha no se ampocho me ne obi a na edan na ebu egu modu nyina ma aka me satia na modeli nwinmu no sisi ati a mete me kita mofo mansia ma nkasa na mo hwe mofo me sisi amenyu ade na kam menyu ya me ya ewie bompo a akyese me de ntuma gumiti ansa na ewie bo akye da me hye space ansa na metuma akobebia na me bi se da nti sisi ampo na mete da wo ma ha wo imu na mo moframa na wa akachi mesi na ma hwe ho embu amfi bebia mba sisi me hie durumpo me de egumanyu odo akye da mala na ma akohwehwe sika ma akoto me nya adwuma bia sisi ma ha wo nyina ba kamanyuwa manyuwa ya me ya be be sha ne so pra woni mfimi ne so do ho o kire bia o se ma me mfi ya me ya me ni sika mpo a me de ne ko hospital nti sisi me hia nyina ya menwa me ni sika me de bako hospital wa hwe menwa nyina se ma brabo nyina kachiri nti esra bando hu ya mabo wa ye bebre na sisi am wa kachiri mpo ono mpo na odoso sisi menwa me de koba menwa kula se menam hoti de obi ohu ade so malangasa ina menyim ohowa sisi amenamu ewie gba mtum nko me de tam gu menwa nti ma hawo nyina ya mabo ma se nyina ya mabo mo from nsia mesiden na ma hwe ho nti won hu ya mabo na se ono so ne de eno no mame nwura ha na yeni enkomo bra ye fro say pacho ye frame Sadat Sule wo ha one say pacho na mo okrom obi ana asem ni si se obehwe me yafuna we ni pra me pra ho no me wokwan no ho bi na asem ni si yenyina agina ho ye hu de na ade ne to nti me gina ho no ma na me hu se ade na atam de ma ye de akobo edan ba bi na me sole nti me sole na me nim se ma pra na me se singlet white nti me gina ho no ma na me pie kwanum still na me hu se ma pra nti eche me gina ho na me hu se singlet na ehye me no emu ayeko abesi me na ase na me pagya nti me pagya singlet na chese me nso no ayeden apie ma esensen ho no nti me gina ho no na me de me nsa ayeden eso me nso no na me kan na me san de beto ba bia de ne twa na me sesa de a ese me kofie na ma me yeden ohwe de ayeden ato me no nti me koduru fie na chese obi anu ho no na me bowura jaro na nsuo bi si ho no na me de kape de esa nsuo e ba sa na me ho ayehye na adwen bi kam se da bi me yeden me num nsuo na me ho na ayehye na yeden emla fom na bisi me fa nsuo no gum ho na me ho nya de anjo ti me de nsuo no gum ho na me yese da bi ma me kom ma me ho e ofie ti me tu ana mo be miensa na me yeden me bo fom ti me da wona mu sa manfo otwem ana me su fresh obi yeden obi nso me mu na me pra obi otwem bia me kasa obi yeden ente
ti me on man na me so aye den e be pie honom na ode ade bo me mu na ode otam me so ode me kwa on me so ano nyam ti na ho den shadan eden enu ho ti me da wana brother bi be so e mu na ede kwa nti omode ya ba hospital ase ya be da honom a obi an ede obi amba na dom no do so nti obi an ede emehwe ti da wana eti se ejane ede ejane san ba na me san sorry wo se me ede me dwane na me nua ketwa bi kam ono so yes o peja me ba no nim se me pre o me de me yefunu nti ono ma no msan se ejane ba nti omode ye ko nti me da ono ma no mo de me to program ko esoro ono mo so man ye de manya baby emfa ya nto nti omode mitimani na ye wota kwa mo ye nti Oda hospital how many weeks? Oh madam weeks in there do so e ba sa na mani so aye nti me nka yeah nti omo ye wafuni den pacho mo ye me operation nti mitimani wota kwa na afi na omo ka enso na aye den asim na sini no kanso no na yesa o shima ebedu ta manso no be kwa kwashim ne sa amre no so na yesa me de mejima home bia na so no na san de asanso apie ntimatima ni last on na chese me da operation room a machine se den esisisi me so a omo hwe me ba na wo ko school bacho school de na skasa mintima nko school nti se nhyehyɛ ya mpanifo wan na di ani mo maame ya na wo papa wan na gina wanam oh sisi ade me maame ne papa na ye den ahwe me nkakra nti nhyehyɛ ya mpanifo ne wo maame no papa ye bi ni den na nhyehyɛ bi ankoso bacho me de nhyehyɛ bi ani ho a minim se bi a omo ne papa na me maame ya nhyehyɛ bi a den efa me ho nti yedo yekoye matese ngrofo tiam se 2 times the surgery na nya ba akopɛ no mo ye enye ba akopɛ omo ye me operation me ba fi anche bia na me hu se machi se ahono se obehwe machi ase a machi se ahono nti da no ho ne hwe ade ne ho nso mo sa akoye wow nti hina ne tuaka bacho committee for wa hano omo ma ye ko hospital se ko hospital abele beba na ye den krata ye den aba na o ma hwe ho no ma ye den omo atua nti hyehyɛ bia nkoso nti se wadi dem ahoɔden no ɛte sɛ ɔbaa yakotwa wo no waba ahoɔden no nte sɛ deɛ nɛteɛ no nti hyehyɛ bia nkoso sɛ wɔbɛtena kurom ha sɛ ya na watena saa bacho deɛ mehu ano no abusua no abranteɛ yɛnim sɛ over the period yɛne no adi nkɔmmɔ paa video ne baabɔnte bra ne yɛm no epie yɛ no maame hwɛ dadeɛ no dadeɛ wo so fa no we ebe wura mase metwa ni mu bacho munya abotre ma ye munya abotre na nibresem no woka no na we that's dadeɛ na etete ye ni bi na nya ekwan bu wura hɔ saa mpachan eyi no blase no be mu ande eyi na abom ti ebom tuye nti ha na ye yi no na se ebo oto na ba ko so bom mechiri wa ha ena omu yi dadeɛ na ade oje wa de ba fie ba doctor ni yi no se o ye good di anka obefa na we de o ye dadeɛ nde mingi na mfa mble fie mbedi adanse nje se emu te se wanya ahoɔden a wutimi sa akɔ achi ma ye wadwuma ahoɔden de minyi bi sisi a mpose no me nton hwe etima na mentumi nya hwe ana mefuom wo ehia me kasa me kwefuom na me so anya maka kakra bi krampo a mentumi na me nan ne me bebia agenjene menya ahoɔden de ebi nimi mu kura menya ahoɔden sisi asu say ai last me yale ma me call hospital me call yes me kidney kura ehwa aka anu ho kata akra na ekita me sisi omo me san ko hospital me niske mpo amesena akọ hospital ni so biem ina me di si ha no eno na se wo ba no okita na nkrata enti yemra yegusuwa ya yedi enkommọ bra metio pacho me so yi ni si ye ni me praye dade na wura me nan ebe pie wa say sisi ana wo se nka me ko hospital last month 9th me bisa mpanimfo se sisi ana me time aso se wo se nka me ko hospital me free PRO 6k bia no ana me ye ko medu MC so mo 6k bia no ti me srem mpanimfo so mo mle iska na ya ye prepare na wo se ko hospital no ombre iska na fa ko hospital sisi ana me nan we me nan mintumi ye no hwe because of internet wa no mninti ama mintumi na me nan na hwe me nanti kakra na se cha ba se me nan ye tititi na me pa bo pese eyi na tofo de srem mpanimfo so mo be bo ayen na
aha na ye woni de ye ho ntoye kura nti foforo no ana wokoba na henfo na na efaka no ahyese na mekwam de PRO ne ehwe ye bibia by sister last month na me ka say time ne so ye say ka say me ko review no me ko ye no me friend ka chen say time na so no 6k bia no wa on betumi de ama me de akọ nti review no ko ne fa hen ba cho me ko Jaya on Kwanta Eastern region ahafu nti wo free atoye mantem mu etwa mu asante mantem mu du ahafo ehọ na omohwe wo nan ne ma wo me pacha nti they say time na so se wo kwa wantumi anko no time aso se wo se wo kwa wantumi anko that was last month right me pacha okay nti enka wo pesa okwa hena na wo se enka wo mo ema transportation na wo de beko me pacha PRO na de ma me se ema me doko ena se wo siskani ho me pacha nti se obetwa akopem se sika beba PRO wa ha die en na me twan se bia obaka se bia na sika ba na me so ma from se menye sika amba no afi na bia menye sika nti no tambe na me sanfa mbra eno na me twan sisi a madam ya fro say Pacha flam Salome say ya na wo Pacha Davi nti problem na esi ye na wunya wo ha we okay ba esi ye na wo around Pacha na wutimi dwane na o manfo dwane wutimi ko bi asem ni si na mi dwane nti ba san asem ne ba besi ni ye fili kuma ji na ba ye na ade chin na asem ni si nti operation no mo ye me ma so bo for my operation ne se na sa wo de ne akwaya wo ho adwuma ti mo beduru ade chin ya na sa areho sem ni si na sa adwuma no mo ye na anhyada nwumpo na o ha ne ba ye Pacha okay mame nko mame ho woni ne na na wo ba me ba nti boye nchemu me pacha ka na born wa pet we no free school ba nti ya de ne koji 4 months nti ya ba ye no be se 3 months na asem ni si no wo fi no nko school da nti omo ye nbibia wie se mama ne mfanti ya ho ba ye 4 month time omo hwa no mama ndi asiwo nti sa 3 months ne so na asem ni si ndi esi ye no wo dwane no mbo me hunu me hu ya ne se wo da chiro ye fie ranzo a ndi oye no se Salome wa he no se me da ha o ndi wo dwane am se wo tie aso ndi wo tie na se operation no mo ye ni nyina san yi ndi me san ba committee for se me ba no ya hwe ni nyina wie nso ye koyo mo se wo tie aso na me so ho na asem ni si ye ndi wo dwane eto sa no wo fie ndi wo tetoye na ama ni nyina aba ndi me bo mama ne o mo so se sa atam no akura na nye sa explosion no na siye nti wa ya ekromafo ne se no wonka ho wa pradada nti no wa emprent nya ade a omo behwe nti me bom banfo na mane na omo so omo ati nti omo ba bibia afa ho ama me nti si aka ba akwa wo se yesan akokọ ye ne bio yate yada se na se wo mususu se ono na wonka ho nanso ohaw no eba ye ne ka ho bi na ma ne tia ne nan ne so bra na ni se otia so ya ena akoda yi wadi demo a wote ho nka ne ho fefefefe obi aba ya fefefe ena atorenchem ne abewo sem ati sei ato no no nti no ma me stress we ni nki enyenyi mu enam so bi na sa wo haw yi aba ma me ne ma me su ni nkomo na ye na ye homra ma me ye fro sei from Elisa Pietwa okay hwe camera mu ma me nti wo haw ne sei no ni mani so wa okay empenfo no mu ayebi papa many no 10 year dem one wa be yem say you mad na dem by sis ya mintiapo kra me sola mitimparada ma nti misra ho kra mu wanwan hwam menyo bisa mitiri mintumi suya na ma mintumi nkwa echi mintumi nya hwe emona asa onfa bi mla na okwam so dzam nti misra wala won kwa na anya the face na la be da wan ase